Bia kamal ka nura 90 channel te kon ke message dian mi kono ling ke kwimal ka mentera wecha ka so Sudan gwas mi ban right ken yam ka abie ngayen abie weje dane shielar no kon chine bete ka sa Sudan chine bia part of South Sudan ko kon part of Sudan antama je kore shi anga je to ka Sudan jedeten antama shi kana gujeno misha jani no ko to Sudan tere ko tama gone yo bine yo wek ka South Sudan chicken mo chicken to chicken message mi kana to kana gor kano bikana ne te ba nyoka lat ka South Sudan ko shi kor jere zen tongo mi kana ti kana din shal ke din ka ngok kana de kono te ka abiy entama kana bi ka ben ka South Sudan ka do bran shalat ke je alo ba kwadadan mi lat ke me kuna vote me by independent by kule je ke kuma South Sudan ke ron kina dar wel kel je toga ne ke gwaze dan chikan logo no bi kana part dung South Sudan chikan laro ko kon Sudanese ke bene te ka ne de kon te ka Sudan tongo mi chwa chu pal ka ngwase dan entama shagwe jano amugwa ba duno ngode tel me chana la de kuma South Sudan ka dobra in kala duno shike diplomat de kon chola de ne den kontin kulo ra ke kwidian chikan kare aleka ko bi ken wo right ke kum South Sudan ko bi ke ben cha ko la ne den content re ke South Sudan ke ne tele re ke be ke be ba non ba je gwi ke do ran ba gwi je ko mi ken bi ken ne te mo biaji South Sudan okay amagwa de ne ngut kum Sudan te re ko mo wa gwi je kum ndang ro che re ke ka bunung kal gori je gwa de Sudan de konta kamal de ken ko la ra gone yo bine barar bine wo ka junub ke bine ben ka South Sudan me jenda na gode nyo ye ken ban nyo rai gwa sa me ke message mi sha gor selbe ke me yadit ke kwi malka ajene na ajene Merry Christmas chero mi che lar ajene chane gor no ron kin daro yendang ro dich ba ron malka chero mi che kwen en selbe ke me yadit ko dobra na sha gor ke je ngai kone pan ken Christmas ken na ben cha kwere da ne cha kwan ala kwere da na mela kwede ni wache je wo ken Christmas ne ben chenga pet dio kana kana ngre kwarka she wudo mo che je wo ke che je wo kwarka charo ko la no ngum wo je ran ka pa je kwan ke jen gwasam pa je kwan te ka gwasam ngum shi to mi wo self care ma ya diran ke je mon ka kan pet ka dang jok ko nder nan kan ka tok cha gu je no mo wache chong ka ngai ko ne wa self ke ma ya dit gor ne solution ke me de kuma so dan der te ka ada te kamal kaje na mo chaja kwen lordian gwaza me man bu kono nyoko mu kwen kone chala do te ke shek mishi 5 million South Sudanese pound chaka bat ke chaka nang kaje chur re wika South Sudan 5 million South Sudanese pound ke million dang diech te sha kwal chur ke jen Christmas seme gwasa me te message me sha kula kam yeno tieda kwa kun ko shwer teketin ran cha dor sha bedak ashur ka dong telekum me dong bu ra ki kwide run chala do ken shweran kon shi mak you know ajane ken jel ken ka yamani ka shu kan gorno bi ken duel bi ken tol la jel ken ka yamani ngai kon yam mandan wa shu ko duel shu kan kwag ya ken ngang ka shu kan yo shu kan kanang re wi ka South Sudan cha ra mo cha ja kwen kan yo to wa nanga ke jilat ke tabong wan 9 p.m. ka wer wajan gwadran en nang ka kwa ka je shala do ne wa chicken tuk bab chicken lep sugar barech shukan yo to want la 5 million South Sudanese pound can 500,000 yeah actually you can say 500,000 South Sudanese pound taking an allow 5 million and 500 South Sudanese pound yo ti million dang die tridian ke yo taking to kur dang die chicken kanang kan sure to ka shega money wana mo ajere dan shoda lat ke jen gwas men intamare wi ka South Sudan kwa mesi kwa le tugo yene dia la kon tente ke business ne ke den kon te ka kwa tin kwa ka ngwane shai jogene ne gor do dan dong de yen de yerun gang ka je ko shurte ke ten shega me sha yo dia nanga je jena wa la yo gan ka la ka europin yo gan ke wa jen
la yuri shop ke 10,000 South Sudanese pon la ka European ke million ke kine to ke kine dangwel la ka European baga kula kam jidwal gorka ka Canadian kontin la gat ke ko jena wate ka gat no wajen tama cha beje longo do bran chalat ke je ko cha yudi ala ko pur ke cha ka mach e duare a shuarte jal ka yamani a jeno tiede rodun ko new year na me goro de na de ko den tita ka do bran shirik chicken de to ko je na me de na ngaje no kon dial gono jeno banane dial bana kala ko new year ki Christmas ame na te gane tin wan long de sha gorno don de kan man gwani jan de kan lalet ka chalat bari kum sa sudan no cha ne tin wan long ngai kone la de cha kwan de nyu wan cha let gwanda ken dial kontin let kan la sha lo pin re wi ka sa sudan ko be kana be ken ka gang shit ke juba cha de wan long sha ka gang tin di na ngaje no goda yala konti la rigi ti tok tine re yuke juba ko juba wa tege ni ti ngwane ti la ngwa kwal ke mele yana lingi tege Toronto boy ki ni konti la nying na la ka kwal kon juba jen tine ti ngwantin dur to goal to be win to goal ticketin nyame kel mi bej changna men cha ku mi cha jala let de ni gankana wa chongod ba ken na mo ken ja ko bi ken realika cha ra ja mo cha ja kwene no na me gor jeno de yen linga ta dana chare lekeje ko de yen titi de yen kalinga ja chana ja gorno bnaro gang ko do badan de na de ko nyam ko je lere joga ban lat gwasame shala de nena wat mana peace initiative di ngai kona la kon linga shanka mal lat kere which ka Nairobi ka ki bonetin cha gagrar ka kuma South Sudan ngai kon te ga bondang wan ki bondang di ti cha gagrar chala do tem wa gege jeno biken biken dol rin biken nyoka mi nyoka na kalene ka jen new year ke rona jidide wana tana la ron kin daw jendang do yedi chala do biken na mo biken nyoka mutu kana ko gwade da ne shi na si ka de roal ka je awate ge dimman ke ngwan ti cha gor ni te kon ke bona contract ke ken de kam ke ken de ka mo ka long ke responsibility te de ken kala re kuma ka cha ko le jogo shi jana gor kon kenyam ya kon ben kamal re kuma ka banatin kon din ga bulare kuma ka South Sudan bana ka kulu ben nyoko millet kon ka ken shi jen gone ba ne mo ka long ngura ken mal ken ben bine kula ngaje no ne re kuma ka South Sudan lotine ka long ci self ke me yadi ne ka tin kontin wo tin ko ra ka kwide ka Nairobi gwasan dolga dola matin pin kwar en ke William Ruto ala kwar Kenya Washington kum Kenya jogono shine bi wo godni am amene mi shine wo ka self ke me yadi ko be man dan de ne lat be je kulo ya leka ken men cha larne en me en go chwara janok en me enimi dong tere ko kien ko ken mi chi jira ren kon la bon to ko nang wan ke die mi chi kana no no bu brej aka brej banta ko kien bana gala bere leka du no bon shine gor jan mi mashi ke shutel option ke tar dob de ko ja enimi chi ko kono ka kwari na sel ke mi yadit sel ke mi yadit be direction do dien ke dobre dien be kulu nyoko munguna je janda na wukan ka je cha kula da nenen wa tama shi kum so Sudan ci gana no don ba malamo ke dolo mo ba je nyoko mulo ke jitin karon kina daro je ndang ro di ka tugrun ga dio je do rani kala ka je no cha na mo cha je kwen ka duptin kon de na on nyam ka je na me gor je no de nyaka ye ko nas na tuiden chunga ko do rande mal da ben ka je ala do ba yen ne konti la South Sudanese de yen gorno de mal ma dero go zaba ka nok dun ko den ka loñ maraba ka rwanin ko la social media ko de nyang mal ka ki tim manna de ka gwar ka ka dupten ko tende na nyam ka je ko gene de ti la bontin meka na kon matel do bu go nyam go je sikan do den billing sikan bete mat ko ntama neti ashung jorandien nyod je go ashina de nyam jakulo yen public bo ke citizen gor je bono bi amal bi jaga jatu wana chawra jamo chaja kwena nono Madiana Banlingua Seme Shalali Nena was several South Sudanese deported from Egypt, Turkey, and Maldives. Ala Nathan one ka ji South Sudan and kon inte ka Egypt inte ka Turkey inte ka we chalga Maldives inte ka wi diala ko kien wa lo ka joglo ka jinglo ka South Sudan wa lo ka jok ka kwi mishala do dong lat ka duir kwa ga deport nan ka wini kien ne me la to ko ne siang mi su kuma jalar no cha ya gore we jamo ba kamrar ka kampanin kon intin ba lo de we dun sharaj mo cha ja kwen
kan South Sudanese tin konti ke Egypt kan tin ka Turkey kan tin ka Maldives kan dial chakal wo jok shi ne kon tin la South Sudanese national ki police ni tin kon tin ne dial te pinjen ka South Sudan ka roy mi kene kwen kenen ta cha South Sudanese ni wan chala da kumun ta ton wo ba ka lo jok ki cha ka lo jok cha ro me cha de kwen na ken men yam ne tin wan mo win to go lo la wo mo te ka link ka South Sudan mi te ka link wi te te ka link Turkey te ka link Egypt te ka link wi dial ko ken ajala na kula we mi ku men ne me ken kunu mi te ka link ne ken ken jen anta ma cha go je no tandien ti visa ne ken ti ka expire tandien te ka visa ne don ci passport ci jek na mo chago je no biga lo dawich ke biga lo jok kane to wa chaga deport ne me jana chalar ko go de nyoko ye de nyoka ye kan kono kan new year mi jiram dit kan online tv channel go jano de nyoka na se ko ken ani Merry Christmas, Cap New Year in advance. Jan mo goro de nyoya kele ban nyo jek kam do dien ko ter wayno wan long to banalat ke jan gwasa mene ani biya ta kamal bye bye.